دەم باش گۆدار و تەمەشڕانی نێژاد بەرنامەیە ڕۆژەوایی ڕۆدەلگەلوەمە هەرچەند ڕێکەوتنە مەکانیزمایە هەفبەش ئانژی هەرێمە ئەولە لەگەڵ ئەمریکا پێک هاتوو لە گۆرە ئەمریکا ڕێکەوتن جیبیجیژی دبە ترکیە ئاستا گەفێن خۆ بەرامبەری ڕۆژەوایی کوردستانی هەردیچە بلندتر دکە ئیرۆ سەرۆکۆماری ترکیە گوت و ئیرۆ یان سبەمایە گەرداخوازیروان نین پێشراندن پلانەوان ئائێریشێ ئامادەیە هەروەها وەزیری بەرگەریە دەستنیشان کرد دێ لە گۆر فەرمانە سەرۆکۆماری خۆ تەف بگەرن ژالی خۆ بە ڕێوەبریا خۆ سەر دژبەریا خۆی ئاسێکنا ترکیە ڕاگەاند و دیار کرد گەر ترکیە ڕیشی ڕۆژهەڵاتی فراتی ڕۆژاوایی کوردستانی بکە دێ بەرفەرەهی بەرسوێ بدن ئەگەرێن هەلوەستا ترکیەیەن تون چنە ڕێکەوتنا لەگەڵ ئەمریکا گەلۆ بێواتە بووە کاربێدانن سەکنا ترکێت قادان ئابنێتوەیدە چاواتی نرخاندن هەلبەستا ڕژیم و رووسیای سەکنا ئەمریکا و یا هەری گرنگا تەفگەرا کورد و ڕێبەبریا خۆسەر چییە لەگەڵ میێوانین بەرنامەیە ڕۆژەوێن ئیرۆژ سوودی ئەمەیا قامشلۆ سەکرتەری پارتیا یەکیتیە دەموکراتا کورد لە سووریە محیدین شێخ عەلی و سوودی ئەمەیا دیاربەکری نویسکار و لێکولینەر تەحسین سەبەر ئەم دەی بگرن دەستە و بنرخینن ژ دیاربەکری ئەم دەست پێ دکن سلااوکەک تەحسین ترکیە لەگەڵ ئەمریکا ڕێکەفتن کرد لێنها خویا دکەش ڕێکەفتنی نەمەمنونە دبەک و بسەر vەیەکەی دەژی ئۆپەراسیۆنی بەرامبەی ڕۆژاوای کوردستانی پێک بینە بەێ وار باش دەمێکێ تورکیە سەر ڕۆژاوای ji bo li derê tevgerekî leşkerî bike amadekariya xwe kiriye. Di vir de demekî Amerîka û Tirkiye di nav têkilîkî dane. Amerîka dixwaze biçek tevgera leşkeriya Tirkiye asteng bike. Naxwaze Tirkiye müdaxilê Sûriyê bibe. Li Tirkiye müdaxila leşkerî de bi ısrar e. Diya de jî argumendî wî resmî işte PYD ya da em bêjin rêxistina Rojavayê Kurdistanê ji xeter dibîne ve ewke biçek ewkekî resmî ye çünkü di nav wî de armancê xwe din kartîne Tirkiye mesela di van rojê dawiyê de taybetmendîkî Recep Tayyip Erdoğan heye carnan armancê xwe zelal dîne ziman mesela ji wan yek çi ye divêjekî em li wê derê heremekî ewlekar çêkin divê heremê de jî ev 3 milyon 2 milyon 3 milyon Arab giranî Arabin hatine koçber bûne hatine Tirkiye em wan bi cî bikin ya jî pir vekirî dibêje wişay me re bê nebê sualekî dikare bike di vir da yani evê hatine koçber bûne hatine herema hatine Tirkiye giranî ji derdorê Helebê hatine ji Hamaya hatine ji Humusê hatine ji Cerablus hatine ji İblidê hatine pekî hûn giranî jî Arabin hûn vana çima nabin welatê wan li wê derê aramîk û aşîtîkî çênakin li wê derê bicî nakin û çira vana tîne herema Kurda dixwazin li herema Kurda bicî bikin manawî tiştekî din e tabii manawî ne ewke di vir da niyetekî din heye yani niyet ne mesele PYD falan e niyetekî din heye piskirêk çi ye Türkiye carekî piskirêka Kurdî 25 milyon Kurdî li Tirkiye dijîn ev piskirêka çareser nekiriye yani xeterîkî wî wisa heye dema li Kudbekê fawî li Sûrî li Iraqê li İranê ya da li dünyayê cîkî welatekî din li ser Kurda destkeftinekî hebe ya da pêşketinekî hebe vîya ji xwe re xeterî dibe ev siyasetekî sed salan e ne siyaseta îro ye me hêvî dikir kî di vî sed salî da ev di vî siyasetê de guhertinekî çêba yani Tirkiye jî biçekî li dünyayê gorî konjektura dünyayê tevgeriya biçekî pêş biketa ev argumentê xwe îdeolojîk bida alîkî wek işte em bên dema Tirkiye hatiye demezrandin û Kemalîzm wek îdeolojikî dewletê wek îdeolojiya dewletê qebûl kiriye êdî va ev îdeolojiya hanê gelek sedemê nexêr xwîn hatiye rijandin birîn çêbûne mesele çareser nebiye dûrdirêj bê heta îro hatiye
Peşek durda guhartın merahevi dikir. Çi be gorevici yani deslatra Türkiye be Kurdarat ke diyalogi Bolman mesela çareser ke tekillik idayne peşketine ki bir ke bu guharine ama mıhabın carna بله her çıkasınek nuansı küçük çeydi beji de mezetki junu da paş da gavavet ve gerya ser siyaset ahaya roja hatiye demezrandır ve deri. Bir şekli ne كيك yani تحسين bir şekli ev mesela بله nameşem. بله كيك تحسين نها غافا مروف اوبراسيونا عفرينتيني بيراخا اتموسفيرك نجات فرستي برفرح لتركيا بيدا بو قالوا نهاجي روش وهايا اوبراسيونكي وها دكاره بيشتغريكي برفرح لتركيا قالي تركيا اشترى بيشم اوبوزيونا تركيا خلقي جوج روشا تركيا بخوا نممنون جي بيدا بك و اتموسفيرك نجات فرست بيدا ببيش بوي اوبراسيونك تركيا برامبري روجاوای کردستان Nad vrda kek şemal yani Türkiye ev ji haşti û çara vrda şerekî berdevam ser PKK ratê meşandin. Yani PKK çiye çinine ya hakikaten şerri Kurdat geç bu berjevendi Kurdat hevdigere falan filan ev münakaşe kidiniz ya ev müjare kidin ya münakaşe nakın taybeti Kurd gere ya münakaşe bikın ay ev tiştekidin bi greday PYD falan. Yani ev ev psikolojik ki Kurdan'a gere evana ben münakaşe kirin. Ama devi çil sali da yani 35 sali zedetire le Türkiye'nin nijat perestiki acayip yani peşte şuye servişarıyla emin Türkiye'nin yani huyndırıcı lüederi insan tekuştun, vrat tekuştun embejin yani Manisa ile Amasya ile Ankara ile Eskişehir'i cenaze için civedara nijasperesti hey peşte diçe o da aleyh Kurda da atmosferdeki zaf giring derk ediyordu, zaf hurt derk ediyordu. بله Ev mesela pırnayn münakaşe kirin. Yani Kürt vi mesele da vek siyaseten daxwazê xwe xwezayî nikarin hitabê Tirka bikin. Edol Türkiye piçek demokrat bûn li Kurda piçek bi nermayî mezet kirin tu îro mezetki ne wisa ji ber ki ev atmosfera şer yani lehê Kurda da nameşe de aleyhê Kurda da dimeşe zemineki wisa çêviye yani zemineki diyalog etune zemineki em derdu kulî xwe ji hev re bêje em bikaribin hitabê wijdanê Tirka jî bikin ew zemîna tune ye ev tiştekî din ev şera ji bo çi ye ew jî tiştekî din elbet bingeha ya piskirêka Kurdî ayrı mesele ama Estürmanê îro tê karanîn işte jalî okê da PKK'da çıka hizmetî vî meselê dike ew jî tiştekî din em ya ve müjarekî din em ya pir münaqişe nakin ama Türkiye'de krizeki mezin de krizeki aborî a mezin de dixwaze yani ev jî sede yani şertîne rojevî بله که کسین هم دی وگرن نکته ام درباسی قامش لو دبن که کی شیخ علی ام دیسه وگرنه اپراسیونا افرینی گو ترکیه پیکانی نه ده اپراسیونا افرینی ده روسیا وکی کوری ده ترکیه دکاری بو افرینی دا گیر بکن الگورا باوریاته نهاجی گاوا گل مروف لروشا گفی ترکیه تماشا دکه امریکا دیری بده ترکیه هزین هفیمانان دیری بدن ترکیه کو اپراسیونه کی لروجاوای کردستانی پیک بینه بله ابراستی خطابا فرمی یا سروک ترکیه جمهوریت برز رجب طيب أردوغان خطابه كي قرمه قف قرين رجب طيب أردوغان قف قرين عجيبا يعني وبيسر سببه كو خلقي مي كرد سرانسري سوريا
وبتايبتي لروجلاتي شمي فرات لكوباني قامش لولديريك هروها لحسك لراقي بما ترسيك بجي غمجينيك جران ددامك دوی دمین ها خلکیمت دجی جیانک نورمال دجی رجلاتی چمی فرات ایرو لقامشلو بدا هزاران طلبه خورتو کچین کرد و عرب هفراد چند بستانا آواهی روشک آرامی جیانا روزانه نورماله ev gefgurên serokkomarê Tirkiye birastî cî xembariyê cî metirsiyek mezin e vê ca hinde li vê dawiyê ew rêkeftina Tirkiye û Emerîka ku hin tertîbatên ser sînorên navdewletî neqeba Sûriye û Tirkiye ew tertîbat birastî cihê hêviyê bûn ku berdewam bin. Zanî ew tertîbatê dewriyatê hevpar Tirkiye û Emerîka li gel hev li ser sînor dikeve xizmet parastina rewşa aram de. Şixwe ew navenda hevpar لشانلو عرفه او ناوندا نقابه ترکیه و امریکا جبو پاراستنا سینورا ترکیه و سوریه جتوله هویه هر وها جبو مترسین چالاکین داعش او کاروباره و ناونده چندی بیت پاراستن و بیت زنگین کرن ew qas di nêrname de wê di xizmetî Sûriye û Tirkiyeyê be Kekê Şêxalî siyaset belê belê vê ca heya duh jî ev kar li dar bû yani ev karê navenda hevpar li şanlı urfê افکار مشترک نقابه ترکیه و امریکا لسر سینور حیا دو جی الدار بو اما اف گف گرین تن نوکرین و گرمترین گف گر ته سر زمانه سر و کمار ترکیه تشتکی نوته میدانه کەکێ شێخالی نوها بەێ کەکێ شێخالی نوها ئەم بەێ کەکێ شێخالی نوها ئەم نرخاندنا سەر و کۆمارەی ترکیی بگرنە دەستان ها سەر و کۆمارەی ترکی دەستنیشان دەکە دەبێژەک و ڕۆژلاتی فراتی ڕۆژاوایی کوردستانی تەروریست لەبەرن ژالی تەروریستان بە تێبرێڤە برن ئەv یەک ئالۆزیان لە ڕۆژلاتی فراتی پەیدا دەکە YPG, PYD ji alî PKK ve tê kontrolkirin bi hezarên barhilgir çek gihiştine YPG, PYD ev yek li ser ewlekariya min gefe. Bi rastî Rojhilatî Firatî, Rojavayê Kurdistanê heta îro jî li ser ewlekariya Tirkiye gef bûye û bingehên van nirxandinên Tirkiye çîn el gora baveriya te ku vî awayî tund gefên operasyonê li Rojavayê Kurdistanê dike. Belê. Ev di deftera siyaseta hikûmeta AKP li Ankarê, deftera Tirkiyeyê ev rêveberiya Xweser, ev hêzê Qesedê, her wiha partiyên Kurdî, PYD di nav de defterê Tirkiyeyê de evana terorîstin. Eva tiştekî naskirî ye. Eva tu biryarê yekîtiya netewan di derheqê YPG û her wiha PKK jî tu biryar nîne ku PYD hêzê Qesedê terorîstin. Şixwe dewletên mezin em bêjin wek Çîn, wek Rûsya, wek Mesir, wek gelek dewletên dinyayê
نگوتن او اداره هی ریوبریا خسر یا پگ قصد پیاده وانا تروریستن لگور سیاست ترکیه لگور فرهنگا سیاست ترکیه کلاسیک کی بیجه از کردم لناسنامه کردی خودی در که چل سوریه چل در و سوریه ده فرهنگا وان ده اوا تروریسته دویواری ده ام بیجن وک نمونه روشا که هرما عفرینه تیده دیجی روشک آرام بو کرد و عرب لگل هف دیجین جیانا روزانه دواری اکونومی ده دواری زمانی کردی ده رابون رونشتنا روزانه روشک آرام بو سینوره ترکیه و سوریه دهات پاراستن لآلی روجاوی چمه فرات لآلی عفرینه لمخابن لگور ادعا ترکیه که خلق عفرینه و ریوبریا کل عفرینه لدار بو تهلوكه لسر بله كك شيخ علي نها درايا كك شيخ علي درايا قشتيا كرد ديتنك شي هي يكون لعفريني سياستك نسركتي هاتبري ببرنكو بو سدما ويكي جو باشي عفرين جالي تركيا بيجي بي داغير كرن غريداي في هوني شي بيجي او داگر کرنا عفرین بریاره که دولتا ترکی بو او بتایبتی او کوالسیونانا برا هر دو پارتیین سردست او AKP و MHP yani استونک بو استونین سرکه بو ده لحف کرنا AKP و MHP ده که هرما عفرین بیت داگر کرن زانی yani ری همی هاتبون ختماندن تنه او داگر کرنا ترکیه جهرما عفرین رو وقت ترجمه جه اتفاقا دولت بحچله و رجب طیب اردوغان دا زنی yani ev vakidi çe xitabe hatib kar aninde raghandına Türkiye fermi de rasti tane tüşteki nukrina tüşteki klasiki kevin bu dijitiya nasnama kurdi le herema afrine u pek anina guhartınak demografi de hazaran halken Arab her vahına ke bejen em Türkmen ku binin le afrine biji bikin u binave opozisyona Suriye evet çekdar evet dibin kontrola İslami radikal ve İhvan Müslümin anda herima Afrine şhara bikin civar. Beli bir Şeyh Ali ende vegerin balte beli. Afrine ravşa tevlehevi zede bu. Beli. Ame vegerin balte beli. Bu kariyerin rojana la Afrine brasti ben pekrina hemin narxin marovana. Beli. Beli. Ame vegerin balte nuham derbasi Diyarbakır bin beli. Meta Türkiye. Beli. Beli. Kek tahsin nuham Amerika gelik caran des nişan dike kum operasyoneke kali jali Türkiye ve de bandoreki neyini li peywendin li gel Washington'e jî bikem gelo Türkiye riskeki wisa de bigre ber ku operasyoneke yekali beramberî Rojavayê Kurdistanê li dar bixe. Dvrda yani Kek Cemal muhtemelen Türkiye niyeta Amerika'ya dışopine yani Amerika divi meselede çıkar ciddiye. Yani hakikaten Amerika tabi jboyme ya da jboy Kurdarlı Suriye'nin ne jboy halve deriye. Berjevendi devleti Amerika eğer lüve deri maynavi seknavi yani gori berjevendi van yani İcabaviyet ki evvel deri biminin o Türkçe hesabı veya bikin jbovici per işaret ki emin erini nişanı Türkan nedin tahminamın ama eğer Amerika lüve deri de mayna xada ya da de avakırna Suriye a statüya nuda eğer nahaza be aktör ki
mümkün ve kişici. Yani meren zane tabi Amerika gelek caran bir siyasete kadar carna yani hesabı mekriye hesabı mecarnacı ya kudernek كيك تحسين هروها من دخص بزانه بملگورا بیرو بهوریاته بیکانینا اپراسیونکی وساجالی ترکیه و جالی کردین باکوری کردستانی و چاواد دی به هلسنگاندن نرخاندن آته چیه؟ Yani Rastik Cemal, Kurdin Bakur yani tercih avana siyasi çid ve kefavi, xwazi deng dabe AKP, xwazi deng dabe MHP, xwazi deng dabe HDP ya da Kurdin netevibin civi operasyona gelek acizin. Yani AKP'lici acizin, Kurdin AKP rey dengdan AKP'ci gelek acizin. Çünkü dema daviye yani 2016 şunda yani devo ki AK Parti ya da Serokomar Kartinel hemberi Türkiye ne mesela teni mesela Rojava'da mesela embejin referanduma başvurdacı devo ki o tavrı Türkiye gele Kurd aciz kırın yani te birava işte Kurdalı deri hakiki koy demokratik karanin çün dengdaniş bu referandumi ve mafeki demokratik bu mafeki xazai bu mafeki namnetevi bu ama Türkiye bir mesele da ki بله bütün dil hem berskinin o tanklı slopi gerandı falan. Kurd viyaj zafs vi aciz bun. Hinci acizin. Yani ne teneyen bin Kurdin dengdini HDP acizin ne olsa herkes acizi. Taybeti Kurdin dengdini AKP'ci acizin. بله كيك تحسين Yani cana dıvırda embejin merel netice helbijartını mizet ki yani şirovin galet vurader ne ki ortu. Yani nayvi mani ki Kurdi Bakur siyaseta HDP de acibinin. Georgi acizin. Dara da her dünyada bana. Cana tepki akha nişandın hemberi HDP, cana tepki akha nişandın hemberi AKP. Mıxabın alternatif ekinde tevil peşiyavan ve ki aktöreki tüne evji de tengasiye kidane. Ama mereb dikare bejeki evet Kürt yani çıdı fıkrın kefaviye cüda cüdana elbette herkes aynı tiştiğine fıkre ama devo ki Serokomaru AKP kartine zafci acizin. بله سپاس که تحسین ام ودگرنا قامشلو که شیخ علی بابت کی بالکش ده روشا روجلاتی فراتی روجاوایی کردستانی ده نها رژیم سوریه دجبری او خبرانبری دستوردانه که ترکیه دست نشاند که گاواگو روسیا پیشگیریه که خورد به تایبتی دما داویده وزیری دربیه روسی سرگی لاوروف شیانی زمان کم او تید دگهنج دلگرانین ترکیه و پیشگیری هلوسا ترکیه دکن نرخاندنا تگر بگرم بله او هلوستا حکومت شام رژیم سوریه هلوستك نجدیه برانبر هولدان ترکیه و گف گرین سروکومار ترکیه لدیجی روجلاتی چم فرات و هریمین کردی چندی راگهاندنا رژیم سوریه وان گف گرین ترکیه و داگر کرنا ترکیه جعفرینی را پروتستو دکه شرمزار دکه اما دواری پراتیکه ده رژیم سوریه نابینن جدیه راوستاندنک فعلی ده برانبر دستاوردان و زیدگاوی ترکیه ده هندر سوریه و سرخاکا سوریه شخوا هلوستا روسیا لگور بله گریدای هلوستا روسیا که تکلین روسیا که شغالی نها گریدای هلوستا روسیا روسیا دعفرینی جی مثلا ام بیجن ریدا ترکیه کتورده و جی هیزی خوش ویدری هیز هاته بکشاندن روسیا دکارید اپراسیونه که ترکیه برانبری روجلاتی فراتی ده پیشگیریه که کو امریکا جیلوره پیشگیریه که بده اپراسیونات
ev Rusya haya asteke kare rebide Türkiye beguman ama Ravşa Rojalati Çeme Ferhat ne fotokopiye Ravşa Afrine yani cedabun hey yani iru embejin ev navenda hevpar nakaba Türkiye ve Amerika'da l'Urfa kare ve navende hel saz ve l'dare yani ama raghandın ve hitaba seru komare Türkiye ava tüşteki diye yani. Beli. Ava Türkiye be her havit xwaze daxte bide ser Amerikana ku belki çava damrine re bide herişeki. Le Amerika u koalisyona nav devleti deji Daesh ew baş dizanin ku herişa Türkiye ser rojelati çeme Ferhat tevlehevi serberdayetiyek be hempa ve peyda bibel van heremên me Daesh ve serî hilde çalakiyên Daesh ve geş bibe. Beli geleki Berwaya spas. Beli. çendi Türkiye reze bigre ve hef peymanên legel Amerika ew qas rê li ber Daesh ve teng bibe. بله گلک سپاس سکرتری پارتیا یکیتیا دموکراتا کرد سوری محیدین شیخ علی کش استودیو همه یا قامشلو تلگلمه بوی سپاس نویسکار لیکولینر تحسین سور کو تج استودیو همه دیار بکری لگن تماشاوان نیجاب یا وای مهاتن داویا برنامه روژه وای رو حتی برنامه یک دینا روژه